Predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, primio je u sedištu stranke Vesla Oushuizena, priznatog novinara iz Južnoafričke republike. Vesl Oushuizen je objavio knjigu Vojislav Šešelj, najbolji advokat na svetu, u kojoj ističe: Vojislav Šešelj je doslovno razbio Haški tribunal i njegova istorijska borba je inspiracija za sve slobodoumne novinare koji žele da šire isključivo istinu o njegovom procesu i samom Haškom tribunalu. U razgovoru sa doktorom Šešeljem, Oushuizen je istakao: sa pažnjom sam pratio vaš proces u Haškom tribunalu. Pročitao sam sve dostupne stenograme i shvatio da apsolutno ne postoji nikakva vaša krivica i da se ovdje zapravo radi o montiranom političkom procesu. Vest o vašem trijumfu i povratku u Srbiju me obradovala i podstakla da se uputim u Zemun i da vas upoznam. A budite sigurni i da ću vas ponovo posjetiti. Profesor dr. Vojislav Šešelj se zahvalio gospodinu Oushuizenu na objavljenoj knjizi o njemu i istakao da je sa tim bio upoznat dok je bio zatočen u Haškom tribunalu. Na kraju prijateljskog susreta, profesor dr. Vojislav Šešelj je gospodinu Oushuizenu poklonio ideologiju srpskog nacionalizma, rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, završnu reč u Haškom procesu i još 8 tomova knjiga u kojima su obrađeni svi haški procesi. Mojim rečima sam tukao kao haubicom. Pa svaki ozbiljan političar to radi. Moj prijatelj Jean-Marie Le Pen također je svojim rečima tukao kao haubicom, pa ga je to održalo decenijama na francuskoj političkoj sceni i izazvalo protiv njega odijum svih globalista zapadne Evrope. Političari koji tuku kao haubicom imaju šansi za uspeh. Šta znači verbalno tuči kao haubicom? Znači gađati u središte problema, razvojnom snagom misli razbijati protivničku poziciju, pobeđivati u duelima sa protivnicima, dokazivati neprikosnovenost sopstvenog političkog programa, dokazivati svoju superiornost u znanju, političkom umeću, veštini. Sve to znači gađati kao haubicom. Pa ja ovdje u Haškoj sudnici već 9 godina gađam kao haubicom. Vi ste valjda svesni koliko ste rastureni kao tužilaštvo. Valjda i sudsko veće je svesno odavno na kakvim se mukama nalazi. To je haubica. To je teška artiljerija. Ja sam tukao haubicom od 203 mm. I zbog toga ste svi razoreni. I Haški tribunal u celini, i ova lažna optužnica protiv mene, i sudsko veće, koje je u raskoraku između onoga što mu nalaže savest, pravničko znanje, i onoga što mu nalažu gazde Haškog tribunala. Vi isplivajte iz toga kako znate i umete, mene to ne interesuje. Kao istaknuti srpski nacionalista, sa vas čerupam perje, leti vam perje nebu pod oblake, niste mi ni do kolena, rasturih sve čega se dohvatim, niko mi ne može ništa, razaram Haški tribunal u celini, objavljujem imena zaštićenih svedoka na svom video sajtu, internet sajtu, izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. Se 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene leka nema. I samo možete da me ubijete. Gospodine Šešelj, molim vas da ustanete. Vama da ustanem. Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem?
Ja sam četnički vojvoda. Stop. I bio sam vojnik otadžbine i smatrao sam se vojnikom otadžbine. I danas sam vojnik otadžbine, iako ne nosim uniformu, borim se protiv ovog zla Haškog tribunala, protiv najgorih srpskih neprijatelja koji su ovu nelegalnu instituciju formirali. I danas sam vojnik otadžbine. Gde je tu njena naučna elaboracija? A ne, ona misli da je biskup imao dobre razloge. Pa je ona ovde dovedena zato što misli? Ili da bi ovde u sudnici mislila? Ovo je najsmešnije što nam se do sad desilo kod tih navodnih eksperata optužbe. Ona misli i ona misli da treba da kaže da ona misli. Neverovatno. Nije moglo biti zakonski opravdano, nije moglo biti pravno opravdano i zbog toga ste o tome lagali, gospodine Šešelju. Znate da ste uhvaćeni u toj laži. Vi mene niste uhvatili u laži, ja vas celi dan hvatam u laži i juče vas celi dan hvatam u laži, gospodine Najs, ovde samo vi lažete. A ja sam vam svedočio. To su moguće stvari. Dakle, po sistemu zaključivanja, da se nadmećemo inteligenciji. Meni su stručnjaci pre 20 godina ustanovili da imam inteligenciju iznad 200, oko 240. Možda lažu stručnjaci. Koliko bi gospodinu Mehvelenu izmerili, ne znam. Pre ovog suđenja mislio sam mnogo više nego što sada mislim. Nemam namjeru da vređam nikoga. On govori o tom pitanju inteligencije i sposobnosti prosječnog čovjeka i tako dalje i otuda moje asocijacije. Umjesto da pošalje Amerika 6. flotu, da nas po Srbiji tamo pohvata i odvede u Guantanamo i sudi pred svojim vojnim komisijama, ona je prethodno pomogla da se u Beogradu uspostavi jedan kvislinški prozapadni režim nakon 5. oktobra 2000. godine, a onda da taj režim počne redom kapsiti srpske političke, vojne i policijske prvake zbog njihovog učešća u ratu i suprotstavljanju politici američke hegemonije i dominacije. Mene nije trebalo na taj način goniti, ja sam više puta izrazio želju da se ovde pojavim. 10 godina sam ja nastojao da se dočepam Haškog tribunala. To mi je bila životna želja. I ja sam veoma zadovoljan onim što sam ovde postigao. Jer ono što će ostati ovde, to su transkripti suđenja. To neće biti vaša lična viđenja samog procesa, niti vaša presuda. Vašoj presudi jednog dana će se ljudi verovatno smejati. Još će se više smejati ovoj optužnici i završnoj reči tužioca. Ali ostaje transkript procesa. Ostaje to čudo neviđeno koje se dešavalo u sudnici. I zbog toga je vredelo živeti. Sa vas čerupam perje, leti vam perje nebu pod oblake. Niste mi ni do kolena. Rasturih sve čega se dohvatim. Niko mi ne može ništa. Razvaljam Haški tribunal u celini. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene lijeka nema. I samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Tačno je to, gospodine sudio, da sam ja dobio optužnicu na srpskom jeziku. Međutim, ona ovde nije u celosti pročitana na srpskom. Bilo je mnogo izraza koje ja ne razumem. Ja sam u međuvremenu, poput vas, konsultovao neke jezičke stručnjake po pitanju nekih reči koje apsolutno ne razumem. Pa su mi ti jezički stručnjaci objasnili da bi imenica točka mogla biti ženski rod od imenice točak. A za reč hotimično, i to su dve reči na kojima do kraja insistiram da ih ne razumem, oni su mi objašnjavali da postoji neko albansko pleme hoti.
a mično nešto znači pomično, odmicati, miče se i tako dalje. Pa bi značenje riječi hotimično bilo hoti koji se miču ili neko se miče na način kako to inače rade hoti. To su krupni problemi i ja insistiram da nađete prevodioca koji dobro zna srpski jezik, a ne da ja nagađam. Jer ta varijanta koju vi nazivate hrvatskom u stvari je veštačka i ona u odnosu na srpski jezik deluje... Možete malo sporije zbog prevodilaca, hvala. Malo ću sporiti, dobro. Kao u Londonu kokni u odnosu na engleski književni jezik, a moje je pravo da mi prevodilac prevodi na srpski književni jezik, a ne sad neki žargon iz podzemlja, iz provincije ili veštački stvoren u jezičkoj laboratoriji kao što se to radi u Zagrebu. Izraz uhićenje, ja ne znam šta to znači. Znam šta znači ushićenje. To je kad je neko mnogo radostan, u ogromnoj meri obradovan i tako dalje. A uhićenje zaista ne znam šta znači. I tu mi je neophodna pomoć prevodioca koji zna srpski jezik. Nalog za hapšenje. A nalog za hapšenje? Onda kažete sljedeći put nalog za hapšenje, a ne uhićenje. Ovo sad odgovara mi prevodilac, možda nisu vama preveli. Uostalom, pretpostavljam da vaši prevodioci imaju tekstove dokumenata na srpskom jeziku i oni sad menjaju proizvoljno izraze koji su tamo ispravni. Nema to smisla. Januar i februar najavilo 16 svedoka optužbe. Od tih 16, 8 su svedoci odbrane i oni se neće odazvati na poziv tužilaštva, osim ako i vi prinudno dovedete. 2 su eksperta, a 1 je umro. Kako tužilaštvo misli da dovede tog svedoka VS 012 koji je umro u septembru 2007. godine? Meni je to nepoznato, možda putem video linka da mu organizuju svedočenje. Moram malo ovako i crnog humora da unesem u to, jer sam zapanjen da tužilaštvo ne zna da je taj svedok umro. Tužilaštvo kaže da sam počeo kao komunista. A nije istina. Počeo sam kao beba. A komunista sam postao kad sam ušao u pubertet. Tad su me primili u komunističku partiju. Sa nepunih 17 godina. I iz komunističke partije sam spektakularno izbačen čim sam izašao iz puberteta. Spektakularno. Veliki je spektakul bio kad su me izbacivali. Stavljeno. Kad mene režim napada, ja se ne pravdam govoreći nije to istina. Daću vam jedan primjer da biste vi to bolje shvatili. Sadašnji predsjednik Republike Tomislav Nikolić 2 puta me je javno prozivao da sam odavde iz Haške tamnice naručio njegovo ubistvo. Što nije istina. Da sam se zatekao u Beogradu, ne bi ja sad davao izjave nije to istina, on laže. Nego bi rekao, jeste, ja sam naručio njegovo ubistvo, a on je klao hrvatske babe po Slavoniji. Jer ako se vi pravdate, onda gubite u polemičkom duelu. Ali ako uzvratite istom merom ili čak dvostruko, pa da se puši onaj ko vas je prvi izazvao lažnim napadom ili lažnom argumentacijom, onda vi pobeđujete. Moj govor je mnogima bio neprijatan. Pa šta? Kako je meni neprijatno kad ovdje govore predstavnici tužilaštva i još mi gospođa Bisej psuje majku, citirajući tamo nekog Hrvata koji je navodno psovao moju majku. I ona to onako sočno ovdje ponavlja u sudnici u originalu. I sad kad bi ja rekao da je jedna televizijska kamera zabeležila da je neki taksista, poznati taksista pod nadimkom Čombe, izlazeći iz kafića, rekao čovjek koji je upravo ulazio, kamera snimla, opet ona Liza Bise jebe njoj majku. To bi bilo vrlo neprijatno. Vi biste me zbog toga osudili. Kad je to rekla gospođa Bisej, niko nije reagovao. Zato i ja to danas ovdje pominjem na adekvatan način kao nešto što je neprimereno. Jeste u stanju da gledate u mene dok vam postavljam pitanja? Zašto ne? Pa budite onda ljubazni.
Ja volim da gledam u vas, a voleo bi i vi u mene da gledam. Mogu vas pro drugi put gledati, ali ne znam zašto bi vas gledala. Pa, ako vam postavljam pitanja i ako mi dajete odgovor, onda je osnovni red da se u oči gledamo, je li tako? Meni je sudac tu za gledanje. Pa jeste sudija za gledanje, ali kad vam optuženi postavlja pitanje, onda vodite dijalog sa optuženim. I ja ga čujem. Dovoljno je da me čujete, ne morate da me gledate. Da vam nije malo savjest uznemirena, pa ne možete u oči da me gledate? Ne. Onda iz inata nećete da me gledate, a ne zato što ne možete. A što bi vas gledala kad ste tako zli čovjek, pa bi sam vas gledala? Ali u životu niste lepšeg čovjeka vidjeli, privačnijeg. To vi kažete. A to na činjenici. No govori. Pa valjda sam vam dokazao da su svi svedoci optužbe do sad bili lažni. Nemate ni jednog ko nije bio lažni svedok, koga je tužilaštvo ovde dovelo i koji je pokušao da potvrdi teze optužbe. Nema ni jedan. Ovo je miting. Od početka Gospodine Šešelj, to nema nikakve veze sa onim pitanjem koje smo vam postavili, a pitanje glasi: treba da se utvrdi na što se ovo odnosi. A kad to utvrdimo, poslije ćemo da vidimo. Ali ne možete sada da počnete da držite govore i komentare o svedocima i o bilo čemu što smo do sada čuli. Vi se nama ismevate time. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, ovaj dokument ovde nosi datum 15. avgust 1990. Druge. Dakle, pokušajte to da razjasnite. Gospodine predsjedavajući, kako vam sad nije očigledno da svedok miting iz 90. godine, iz avgusta meseca, u svom svedočenju predstavlja kao miting iz marta 92. Pa sam ja kreten ili tužilaštvo? Neko mora biti kreten ovde. On opisuje miting iz 90. godine. Evo sad ću vam dokazati. Evo posljednja strana članka. Molim vas, strana 30. Predsjedavajući, gospodine, samo trenutak, gospodine Šešelj. Mi ne optužujemo ni svedoka ni vas za bilo šta. Jednostavno konstatujemo da je došlo do problema. Svedok je tužiocu rekao da je taj miting održan u martu 1990. Sam ja ubio 1.000.000 ljudi lično. Šta mene briga šta je svedok rekao tužilaštvu? Ja obavljam njegovo svedočenje ovde. A svaki put pokušavate da mi rasturite u nakrsno ispitivanje. Što ga ja veštije smislim, to mi ga vi efikasnije rasturite. I opet ne uspevate da me sprečite da opovrgnem lažna svedočenja. Molim vas sada, iz svih pokazatelja, molim vas, a zašto me ne slušate? Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, nemojte da govorite da mi pokušavamo da razorimo vaše ispitivanja. Upravo suprotno tome. Ako sam ja trošio vreme na to da čitam pretresni podnesak, to je bilo radi toga kako bih tačno video kakve su teze optužbe, a te teze su zasnovane na rečima svedoka. Dakle, ja sam otvorio uši i dobro pratim to što vi pokušavate da nam pokažete. Ovo je jedini svedok na kome tužilaštvo zasniva svoju tezu da sam u martu 1992. držao miting u Malom Zvoniku i izjavio to što se navodi u optužnici. Draga braćo, kažem da miting u Malom Zvoniku nije bio u martu 1992. nego u avgustu 1990. I da ovaj svedok opisuje taj miting i dodaje lažne stvari tome. Pazite, imamo koordinate. Jedini mi cela Srbija i cela Bosna i Hercegovina zna da je jedini miting naše stranke na kome je došlo do te masovne tuče bio u Malom Zvoniku 90. godine. U martu 92. pogledajte svu srpsku štampu, nema nikakvog mitinga u Malom Zvoniku. Šta mene briga šta tužilaštvo piše, ko da im je to jedina glupost koju su napisali. Reč je o mitingu iz 90. Evo vam dokaza. Posljednja strana članka. A pročitat ćemo celi članak,
bar moj govor celi, ili ja neću voditi u nakresno ispitivanje. Dobro. Gospodine Šešelj, samo da vam kažem da bi možda bilo od interesa to što ste malo... Zvonik celi dan o tome raspravljao. A iz marta 1992. ni u jednim novinama nemate nikakvog traga da smo držali miting u Malom Zvorniku. Što tužilaštvo nije vodilo istragu? Što nema ni jednog pametnog čoveka u tužilaštvu da ove stvari na vreme sagleda, da ne prave takve gluposti? Nisam ja kriv. Moje je ovde da rasturim optužnicu, ja sam je do sad uspešno rasturio, nema ni jednog svedoka čije svedočenje bilo uspešno u korist tužilaštva. Ni jednog jedinog. I ovo što držite zatvorene sednice, to je samo da se stvara fama da možda se tamo nešto dešava. Javnost treba da zna, na tim zatvorenim sednicama svedoci, lažni svedoci mnogo gore prolaze nego na otvoreni. Još su mi uspešnija ta ispitivanja. I to treba da se zna. Evo ovo vam je dokaz da je miting... To je bio jedini. Svjedoče, prema ovim novinama i fotografijama koje vidimo gdje su bili incidenti, to odgovara onome što vi kažete, ali ovdje je datum august 90. Zašto ste rekli da je miting održan u martu 92. Možda ste nešto pobrkali? Ja nisam pobrkao ništa, ama baš ništa. Ja mogu poslije ovog da dam najmanje 10 imena ljudi koje možemo pozvati, odnosno koje možete pozvati, porazgovarate s njima i da oni daju izjavu. Miting je održan tačno polovinom marta 92. godine, moguće da... Je pars du principe que ce que vous dites est vrai. Polazim od pretpostavke da govorite istinu i da je u martu 92. održan miting. U martu 92. bačeno je kamenje, gospodin Šešelj je pogođen i ranjen i tako dalje i tako dalje. Ali ako je to istina, onda je to jednostavno bilo ponavljanje nečega što se već dogodilo u augustu 92. bi to opisali. Prema tome, ako je ono što vi kažete tako i ako je održan miting u martu 92. mediji koji su pratili gospodina Šešelja bi pisali o tome i rekli bi kao i u augustu 90. još jednom su pripadnici Srpske radikalne strane bili agresivni i tako dalje, ali mi nemamo ništa od toga, pa se doista pitam da niste možda pobrkali datume. To je lako razumljivo, lako je shvatiti jer se puno toga dogodilo, protekle su mnoge godine, možda ste vi pobrkali datume, jeste li apsolutno 100% sigurni u taj datum? Konstatujem. U avgustu, 4. avgusta 1992. godine muslimanskog življa opšte više nije bilo u Zvorniku. A ko govori o avgustu 92. Ovo je avgust 90. 4. avgust 90. 2 godine pre rata. Osnovi, svjedoči, iznosi argumente i tako dalje. Sudac Antoneti, gospodine Markusen, molim vas, nemojte se baviti proceduralnim pitanjima jer se ovdje bavimo vrlo važnim pitanjem. Potrebno je saznati je li gospodin Šešelj ovo rekao u martu kao što kaže svjedok ili je taj govor održan u augustu 90. To je ključno pitanje. Gospodin Markusen, časni sude, ustao sam na noge jer kada je svjedočio u predmetu Milošević i kad mu je postavljeno pitanje o tom mitingu 5. septembra 2005. Gospodin Milošević ga je pitao da li je bio miting u Malom Zvorniku u martu gdje je on dao tu izjavu i gospodin Milošević vam je postavio to pitanje i vi ste rekli da je taj miting održan u martu. Ne predsjedavajući, dajte mi taj transkript.
I dragi brate četniče i tako dalje. Dakle, to je vaš odgovor. To je djelomično krivotvorina. Ja ne znam uopšte engleski jezik, ali vidim da u mom odgovoru ja se bavim sadržajem, a ne datumom. Ja potpuno zanemarujem taj datum. Ja dokazujem gospodinu Miloševiću da je nemoguće da ja tako nešto kažem. Da paganima ili bezbožnicima nazovem muslimane. Jer ja nisam neobrazovan čovek. I ovdje objašnjavam da je najveći srpski vladika 20. veka i svetac Nikolaj Velimirović predstavljao islam kao prvu radikalniju varijantu, tamo u njegovoj optužnici valjda, i ja potpuno zanemarujem datum. Ja dokazujem gospodinu Miloševiću da je nemoguće da ja sa svojim shvatanjima i svojim saznanjima tako nešto kažem. A nigde ne potvrđujem datum, vidite da vas tužilac laže. Ovdje pred svima, pred javnošću. Bien, monsieur Markusen. Predsjedavajući sudija, gospodine Markusen, za razliku od onoga što vi kažete, gospodin Šešelj nije na suđenju Miloševiću rekao da se on sa time složio, da je to bilo u martu. Jer kada mu je postavljeno pitanje na to, on nije odgovorio u vezi sa mesecom martom, već je rekao da se radilo o falsifikatu onoga što je on eventualno mogao reći. I onda posle prelazi na neku drugu temu, on jednostavno to ne prihvata. Da je bilo u martu mesecu, možda ste vi pogrešili, gospodine Markusen, zar ne? Tužilac, mi tvrdimo, imajući u vidu značaj ovog pitanja za optužnicu, da je dakle od značaja da je jedina stvar koju on ispravlja nešto što se tiče smeća ili izmeta kada govori o muslimanima. Milošević, ja odgovaram na pitanja gospodina Miloševića. Ja nemam pred sobom papire i dokumenta da sve potkrepljujem. Šta je meni u tom trenutku bilo najvažnije? Da demantujem da je uopšte moguće iz moje glave i mojih usta da izađe takva definicija muslimana kao bezbožnika ili kao pagana. To je meni bitno, a ne datumi. Kao da sam ja povezivao te datume s nečim. Tada. Ne pitam vas da nam kažete ko su te osobe, da nam kažete njihov identitet, nego vas pitam, ako možete da nam kažete da li je oko gospodina Šešelja bilo 4 osobe, dakle, koje su sedile i da li je među tih 4 osobe bila jedna žena. Dakle, možda se toga sećate. Sećate se ili ne? Tad na tom sastanku, pored njega, odnosno za stolom gdje je sjedio Šešelj, nije bila ni jedna žena. Pretraži svu srpsku štampu i bosansku štampu iz marta 1992. Da nađe bilo kakav trag nekog mitinga Srpske radikalne stranke u Malom Zvorniku. Ne može ni jedan miting Srpske radikalne stranke da prođe bez ikakvog traga, už ne dolikuje jednom tužiocu Međunarodnog suda. Evo pogledajte u ovom registratoru što nam je dalo tužilaštvo, a tužilac na moje iznenađenje to nije upotrebio u glavnom ispitivanju. Linčuje narodnog poslanika. Policija prati, evo moje kretanje i kaže, prošao kroz Mali Zvornik. Kratak razgovor s nekim sam se tamo na kratko sreo i produžio za Ljuboviju. I produžio posle za Bajinu Baštu, gde sam imao zakazanu emisiju na radio staniku. Dobro. Pa nije dobro sad. Kako ovo može biti dobro za tužilaštvo? Ovo je za tužilaštvo veoma loše. Lično sam ovde prisustvovao u izvesnom broju sastanaka. Ako biste mi vi sada rekli pre 4 godine kojem ste vi sastanku prisustvovali, verujte mi da ja apsolutno ne bi bio u stanju da vam to kažem. Osim ako je na tom sastanku nešto se desilo potpuno neuobično, recimo da predsjednik suda dobije srčani udar. To bih zapamtio, ali inače ne. Dakle, kada vi kažete 1996. da se nešto desilo u martu 1992. godine, jeste li vi zaista sigurni u sebe?
Jeste? Dobro. Ako jeste, u redu možete nastaviti, gospodine Šešelj. Da, izvolite. Pošto tužilac nije hteo da to juče koristi. C'est l'accusation. Tužilaštvo. Elle peut le demander maintenant. Tužilaštvo može tražiti da se to sada uvrsti, iako ste vi pokrenuli priču oko tog dokumenta. Učimo celi moj govor sa ovoga skupa. Da vidimo da li taj govor... Da pitam nešto svedoka. Gospodine, ako se pretpostavi da se ovo desilo u avgustu 1990. Vidimo ovdje gospođu koja se drži za glavu zato što je prethodno neko pogodio kamenom u glavu. Imajući u vidu, dakle, događaje koji su se desili, mislite li da bi ista politička stranka na istom mestu 2 godine kasnije održala miting, a da ne preduzme nužne mere predostrožnosti i bezbednosti kako bi izbegla da se tako nešto ponovi? Dakle, da li se vama čini razumnim da neka stranka organizuje miting na istom mestu i izloži se riziku da je napadnu na isti način? Čini mi se svakako da mora da postoji predostrožnost i... Pitam sljedeće. Ako je u avgustu 1990. došlo do ovih incidenata, a vidimo da su incidenti bili prilično ozbiljni, jer iako je tu bilo dosta policajaca, bilo je kamenovanja i dosta povređenih osoba. Dakle, zar vi mislite da bi oni koji su organizovali taj miting napravili isti takav miting 1,5 godine kasnije, a da vi kao musliman uđete u tu salu, dakle, šta više, vi ulazite u tu salu u martu 1992. Ako je istina to što kažete, da li se vama to čini logičnim? Meni se čini da tu nešto ne štima i da bi možda trebalo da porazmislimo o tome. Jer vi ste rekli, bio sam u sali. Bio sam u sali, to je tačno. 20 dana pred oružani obračun u Zvorniku. U narodu je bilo toliko oružja. Da se ovakav incident desio u Malom Zvorniku, bilo bi 100 mrtvih. Ali Zvornik, da nas napadaju kamenjem u to vreme. To bi krv do kolena pala da se to desilo. Pa logički možete zaključiti. Da se desio ovaj incident u martu 1992. 20 dana pred... Imam više od sat vremena još. Meni se ne računa ovo vreme koje su sudije potrošile i tužilac. Imajte to u vidu. Samo ono vreme koje efektivno vas ispituje. Nećemo sada da čitamo cijel ovaj govor koji je dugačak. No, postavio bih jedno pitanje. Gospodina, vidimo ovdje nekoga ko govori Sakib Kavazović i kaže ja sam musliman. Možda bi bilo interesantno čuti šta on kaže. Pa gospodine predsjedavajući, da prvo pronađemo ima li u mom govoru ova rečenica koja se navodi u optužnici. Ja sam svakako i to mislio. Onda cijeli taj deo optužnice otpada. Šta ja imam drugo da ispitujem ovoga svedoka? Dobro. La phrase n'est pas... Ta rečenica nije u dokumentu koji ja imam pred očima, to je očito. Pa šta sada, hoćete da sve ovo sad... Rečenica... Dobro, ta rečenica nije izrečena u vašem izlaganju od 4. avgusta, dakle nema potrebe da čitamo sad ceo govor kako bismo došli do zaključka da se ta rečenica ne nalazi u tom govoru. Ga izbacio napolje. Ja sam bio u stanju da držim i skupove s velikom masom ljudi, da je 90% ljudi bilo protiv mene i moje politike. Pa sam znao na demokratski način da s njima izađem na kraj. Dakle, zbog onoga što ste rekli na skupu, niko vas ne bi udaljio sa skupa Srpske radikalne stranke ili Srpskog četničkog pokreta ranije. To je izmišljotina. Vi niste udaljeni sa skupa. Sa skupa je mogao biti udaljen samo neko ko izaziva nasilje i ništa više. Mi zapravo u martu 1992. držali taj miting u Malom Zvorniku. 15 dana prije izbijanja agresije na Zvornik, u Malom Zvorniku ste imali taj miting? Evo, do sljedeće nedelje, gospodo sudije, nadam se da će tužilaštvo da nađe sve te isečke iz novina pa da nam pokaže ovdje.
Jer ja bih to našao, kao što znate, ja nemam nikakvih saradnika i ne mogu ništa da tražim van. Ja sve što mogu... Pre nego što odemo na pauzu, pretežno već ima samo jedno pitanje. Postoji li audio snimak govora koji ste održali 4. avgusta 1990. Dakle, postoji li audio snimak toga ili ne, ako znate? To bi trebalo pitati novinarku Vinetu Marinović. Ja nemam nikakav kontakt s njom, ako je tužilaštvo u stanju da je pronađe, ali je malo verovatno, znate, to je već skoro 20 godina prošlo. Gospodine Šešelj, vi ste i sami rekli da ovaj deo optužnice važan i morali ste i sami da se zapitate da li ikad iko čuo to što ste vi navodno izjavili. Osim toga, znali ste da je objavljen članak s tim u vezi. Novinar, odnosno novinarka koja je u članku prenela vaš govor, to je učinila najvjerojatnije zahvaljujući tome što je imala govor snimljen na magnetofonu. U tom slučaju su vaši saradnici mogli da joj se obrate i da joj zatraže audio traku i za vas bi to bio dokaz koji bi vam omogućio da kažete sa sigurnošću ta rečenica nije izgovorena ni u jednom trenutku u toku ovog govora, ali vam to nije palo na pamet. Kao što neko može prilikom objavljivanja članka u novinama da nešto namerno ispusti, tako može jednostavno i sa trake da izbriše. To mi nije padalo na pamet jer ne smatram to uopšte značajnim. Ovde je značajno kad je miting održan pre svega. To je najznačajnije. A onda šta je rečeno na mitingu? Jer ono što... Mogao sam ja najgore stvari na svetu da kažem na mitingu 90. godine. Tout à fait. To je 2 godine pre... Upravo tako, upravo tako. Monsieur Seychelles. Ali, gospodine Šešelj, priznaćete, složit ćete se sa mnom, da ako ta traka postoji, možda je ta novinarka sačuvala tu traku ili arhiv njenih novina, za vas bi to bio fantastičan dokaz, zar ne? I šta više, uz pomoć vaših brojnih saradnika, mogli ste doći do drugih dokaza. Vaši saradnici trebalo je da pregledaju svu štampu iz tog vremena i da pokažu da 4. marta 1992. nije ničega bilo. Gospodine predsjedavajući, moja sabrana dela već iznose negde oko Srpskoj radikalnoj stranci i meni je u tome sadržan. Naročito u tomovima od 41. teret dokazivanja. Na tužilaštvu je teret dokazivanja. Sama činjenica da se miting nije održao u martu 92. nego u avgustu 90. dovoljna je da cela ta optužba padne. Tout à fait, mais... Upravo tako. Upravo ste, gospodin Šešelj. Teret dokazivanja je na tužilaštvu. To svi znamo. Ali, vi ste optuženi i morate da se branite. Mogli ste sebi reći, aha, tuže me zbog nekakvog govora. Sad ću im pokazati da se ne radi o tom govoru i da u govoru koji sam ja održao nije ništa slično bilo rečeno. I ako u tom slučaju raspolažete audio snimkom, odnosno trakom koji omogući da se to dokaže, onda je to od odlučujućeg značaja. Vi kažete, moji govori su u mojim knjigama. Dobro, u redu, ali ko može da nam dokaže da neki delovi govora nisu bili izbačeni pre štampanja knjige? Razumete? A što se trake tiče, postoje tehnička sredstva koja omogućuju da se vidi da li je bilo šta brisano sa trake. Ovo je list Velika Srbija broj 3 od 15. avgusta 90. godine. Kad niko na Balkanu nije znao da predstoji rat, to je avgust 90. A najmanje je znao da se sprema formiranje nelegalnog Haškog tribunala na kome će neko
morati neke stvari ovdje da dokazuje i da se brani od lažnih optužbi. Gospodine Šešelj, nemojte sada da dolivate ulje na vatru. Niste morali sada da se vraćate na temu ilegalnog suda i slično. No dobro. Imamo najbolji dokaz ovdje tome da sud nije ilegalan, zato što dokaz je taj da se mi sudije trudimo da obavimo svoj posao na najbolji mogući način i to potpuno nezavisno. A sada ćemo napraviti pauzu od 20 minuta. Elementarna teološka znanja koja se tiču modernih religija. Da se ne razumem apsolutno u to pitanje. Ne bi da raspravljam oko toga. U stoji da sam bosanske muslimane nazvao paganima. A u pretresnom podnesku da sam ih nazvao bezbožnicima. Da li jedan obrazovan čovjek uopšte za muslimane može da kaže da su bezbožnici? To je vaša stvar. Pa evo, ako ja znam, na primjer, da je Muhamed kreirao novu religiju na nasljeđu judaizma i hrišćanstva i da je preuzeo sva njihova učenja i dao im novi oblik i smisao, ali zadržao tu veru u jednog jedinog Boga. Kako ja onda mogu da kažem to su bezbožnici? Vi znate da muslimani priznaju Isusa Hrista kao proroka, kao Mesiju. Vama to poznato. Vi ste musliman. Kako muslimani zovu Isusa Hrista? Isa. Isa pegamber. Ja. Jel' tako? Isa Mesija ili Isa prorok. Vi znate da u Kuranu stoji, kad dođe sudnji dan, da će Isa Meremin, Isus Marin, da sudi živim i mrtvim. Ima li to u Kuranu? Ja, ali tamo se ne pominje. Samo muslimani ne priznaju da je Isus Bog, da je Božji sin, ali da je Božji prorok, tomu Islam priznaje, jel' tako? I znate li da u Siriji postoji džamija posvećena Isusu Hristu, Isi Pegamberu? Džamija njemu posvećena, stara korna. Pročitat ću i jedan paragraf mog protivnog mišljenja. Ako nakon toga optužba nešto želi reći, dobit će priliku da nešto kaže. Ukoliko gospodin Šešelj bude nešto želio reći, i on će nešto moći reći. No, prije tog pitanja. Jedno pitanje administrativne prirode da pokrenem. Pitanje administrativne prirode da pokrenem. Ne mešam se u ove probleme koje ima tužilaštvo sa svojim svedocima, ali vam skrećem pažnju da i to svedok o bazi zločina na lokaciji koja je izbačena iz optužnice. I opet se postavlja pitanje neracionalnog trošenja. Po zahtjevu optužbe za odgađanje postupka. U skladu sa članom 20 stav 1 i 21 stav 4 alineja C statuta ovog Međunarodnog suda i pravilom 54 pravilnika o postupku i dokazima, raspravno vijeće većinom glasova uz protivno mišljenje suca Antonetija odlučuje da odgodi postupak pred raspravnim vijećem u kojem trebaju svjedočiti drugi svjedoci optužbe. Sve dok raspravno vijeće ne donese suprotnu odluku. Protivno mišljenje predsjedavajućeg suca vijeća danas je zavedeno u spis i predstavlja dio ove odluke. Raspravno vijeće odlučuje da se tokom odgode redovno održavaju rasprave kako bi se rješavala administrativna pitanja. Je ne vais pas lire intégralement mon opinion dissidente qui fait 14 pages et il faudrait quasiment... Ja neću pročitati svih 14 strana. Braćo, Srbi i sestre Srpkinje, pre nepunih 12 godina sa ovog istog mesta svečano sam obećao
da ću rasturiti Haški tribunal. Nešto je malo duže ta borba trajala, ali danas mogu da vam podnesem izveštaj. Rasturio sam Haški tribunal. Mene izbaciše iz Ševeningenskog zatvora, a zver Haškog tribunala ostade smrtno ranjena da krvari. Datum, jeste li apsolutno 100% sigurni u taj datum? Konstatujem. U avgustu, 4. avgusta 1992. godine muslimanskog življa opšte više nije bilo u Zvorniku. A ko govori o avgustu 92. Ovo je avgust 90. 4. avgust 90. 2 godine pre rata. Osnovi, svjedoči, iznosi argumente i tako dalje. Sudac Antoneti, gospodine Markusen, molim vas, nemojte se baviti proceduralnim pitanjima jer se ovdje bavimo vrlo važnim pitanjem. Potrebno je saznati je li gospodin Šešelj ovo rekao u martu, kao što kaže svjedok, ili je taj govor održan u avgustu 90. To je ključno pitanje. Gospodin Markusen, časni sude, ustao sam na noge jer kada je svjedočio u predmetu Milošević i kad mu je postavljeno pitanje o tom mitingu 5. septembra 2005. Gospodin Milošević ga je pitao da li je bio miting u Malom Zvorniku u martu gdje je on dao tu izjavu i gospodin Milošević vam je postavio to pitanje i vi ste rekli da je taj miting održan u martu. Gospodine predsjedavajući, dajte mi taj transkript. I dragi brate Četniče i tako dalje. Dakle, to je vaš odgovor. To je djelomično krivotvorina. Ja ne znam uopšte engleski jezik, ali vidim da u mom odgovoru ja se bavim sadržajem, a ne datumom. Ja potpuno zanemarujem taj datum. Ja dokazujem gospodinu Miloševiću da je nemoguće da ja tako nešto kažem. Da paganima ili bezbožnicima nazovem muslimane. Jer ja nisam neobrazovan čovek. I ovdje objašnjavam da je najveći srpski vladika 20. veka i svetac Nikolaj Velimirović predstavljao islam kao prvu radikalniju varijantu tamo u njegovoj optužnici, valjda. Ja potpuno zanemarujem datum. Ja dokazujem gospodinu Miloševiću da je nemoguće da ja sa svojim shvatanjima i svojim saznanjima tako nešto kažem. A nigde ne potvrđujem datum, vidite da vas tužilac laže. Ovdje pred svima, pred javnošću. Ja, monsieur Markusen. Predsjedavajući sudija, gospodine Markusen, za razliku od onoga što vi kažete, gospodin Šešelj nije na suđenju Miloševiću rekao da se on sa time složio, da je to bilo u martu. Jer kada mu je postavljeno pitanje na to, on nije odgovorio u vezi sa mesecom martom, već je rekao da se radilo o falsifikatu onoga što je on eventualno mogao reći. I onda posle prelazi na neku drugu temu, on jednostavno to ne prihvata. Da je bilo u martu mesecu, možda ste vi pogrešili, gospodine Markusen, zar ne? Tužilac, mi tvrdimo, imajući u vidu značaje ovog pitanja za optužnicu, da je dakle od značaja da je jedina stvar koju on ispravlja nešto što se tiče smeća ili izmeta kada govori o muslimanima. Milošević, ja odgovaram na pitanja gospodina Miloševića. Ja nemam pred sobom papire i dokumenta da sve potkrepljujem. Šta je meni u tom trenutku bilo najvažnije?
da demantujem da je uopšte moguće iz moje glave i mojih usta da izađe takva definicija muslimana kao bezbožnika ili kao pagana. To je meni bitno, a ne datumi. Kao da sam ja povezivao te datume s nečim. Tada. Ne pitam vas da nam kažete ko su te osobe, da nam kažete njihov identitet, nego vas pitam ako možete da nam kažete da li je oko gospodina Šešelja bilo 4 osobe, dakle, koje su sedele i da li je među tih 4 osobe bila i jedna žena. Dakle, možda se toga sećate. Sećate se ili ne? Tad na tom sastanku, pored njega, odnosno za stolom gdje je sjedio Šešelj, nije bila ni jedna žena. Pretraži svu srpsku štampu i bosansku štampu iz marta 1992. Da nađe bilo kakav trag nekog mitinga Srpske radikalne stranke u Malom Zvorniku. Ne može ni jedan miting Srpske radikalne stranke da prođe bez ikakvog traga, už ne dolikuje jednom tužiocu Međunarodnog suda. Evo pogledajte u ovom registratoru što nam je dalo tužilaštvo, a tužilac na moje iznenađenje to nije upotrebio u glavnom ispitivanju. Linčuje narodnog poslanika. Policija prati, evo moje kretanje i kaže, prošao kroz Mali Zvornik. Kratak razgovor s nekim sam se tamo na kratko sreo i produžio za Ljuboviju. I produžio posle za Bajinu Baštu, gde sam imao zakazanu emisiju na radio staniku. Dobro. Pa nije dobro sad. Kako ovo može biti dobro za tužilaštvo? Ovo je za tužilaštvo veoma loše. Lično sam ovde prisustvovao izvesnom broju sastanaka. Ako biste mi vi sada rekli pre 4 godine kojem ste vi sastanku prisustvovali, verujte mi da ja apsolutno ne bi bio u stanju da vam to kažem. Osim ako je na tom sastanku nešto se desilo potpuno neuobično, recimo da predsjednik suda dobije srčani udar. To bih zapamtio, ali inače ne. Dakle, kada vi kažete 1996. da se nešto desilo u martu 1992. godine, jeste li vi zaista sigurni u sebe? Jeste? Dobro. Ako jeste, u redu, možete nastaviti, gospodine Šešelj. Da, izvolite. Pošto tužilac nije hteo da to juče koristi. C'est l'accusation. Tužilaštvo. Elle peut le demander maintenant. Tužilaštvo može tražiti da se to sada uvrsti, ako ste vi pokrenuli priču oko tog dokumenta. Učimo celi moj govor sa ovoga skupa. Da vidimo da li taj govor... Da pitam nešto svedoka. Gospodine, ako se pretpostavi da se ovo desilo u avgustu 1990. Vidimo ovde gospođu koja se drži za glavu zato što je prethodno neko pogodio kamenom u glavu. Imajući u vidu, dakle, događaje koji su se desili, mislite li da bi ista politička stranka na istom mestu 2 godine kasnije održala miting, a da ne preduzme nužne mere predostrožnosti i bezbednosti kako bi izbegla da se tako nešto ponovi? Dakle, da li se vama čini razumnim da neka stranka Ja sam više puta izrazio želju da se ovde pojavim. 10 godina sam ja nastojao da se dočepam Haškog tribunala. To mi je bila životna želja. I ja sam veoma zadovoljan onim što sam ovde postigao. Jer ono što će ostati ovde, to su transkripti suđenja. To neće biti vaša lična viđenja samog procesa, niti vaša presuda. Vašoj presudi jednog dana će se ljudi verovatno smejati. Još će se više smejati ovoj optužnici i završnoj reči tužioca. Ali ostaje transkript procesa. Ostaje to čudo neviđeno koje se dešavalo u sudnici. I zbog toga je vredelo živeti. Sa vas čerupam perje, leti vam perje nebu pod oblake. Niste mi ni do kolena. Rasturih sve čega se dohvatim. Niko mi ne može ništa. Razvaljam Haški tribunal u celini. I ništa mi ne možete.
jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene lijeka nema i samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Točno je to, gospodine sudio, da sam ja dobio optužnicu na srpskom jeziku. Međutim, ona ovdje nije u celosti pročitana na srpskom. Bilo je mnogo izraza koje ja ne razumem. Ja sam u međuvremenu, poput vas, konsultovao neke jezičke stručnjake po pitanju nekih reči koje apsolutno ne razumem. Pa su mi ti jezički stručnjaci objasnili da bi imenica točka mogla biti ženski rod od imenice točak. A za reč hotimično, i to su dve reči na kojima do kraja insistiram da ih ne razumem, oni su mi objašnjavali da postoji neko albansko pleme hoti. A mično nešto znači pomično, odmicati, miče se i tako dalje. Pa bi značenje reči hotimično bilo hoti koji se miču ili neko se miče na način kako to inače rade hoti. To su krupni problemi i ja insistiram da nađete prevodioca koji dobro zna srpski jezik. A ne da ja nagađam. Jer ta varijanta koju vi nazivate hrvatskom u stvari je veštačka i ona u odnosu na srpski jezik deluje... Možete malo sporije zbog prevodilaca, hvala. Malo ću sporiti, dobro. Kao u Londonu kokni u odnosu na engleski književni jezik. A moje je pravo da mi prevodilac prevodi na srpski književni jezik. A ne sad neki žargon iz podzemlja, iz provincije ili veštački stvoren u jezičkoj laboratoriji kao što se to radi u Zagrebu. Izraz uhićenje, ja ne znam šta to znači. Znam šta znači ushićenje. To je kad je neko mnogo radostan, u ogromnoj meri obradovan i tako dalje. A uhićenje zaista ne znam šta znači. I tu mi je neophodna pomoć prevodioca koji zna srpski jezik. Nalog za hapšenje. A nalog za hapšenje? Onda kažete sljedeći put nalog za hapšenje, a ne uhićenje. Ovo sad odgovara mi prevodilac, možda nisu vama preveli. Uostalom, pretpostavljam da vaši prevodioci imaju tekstove dokumenata na srpskom jeziku i oni sad menjaju proizvoljno izraze koji su tamo ispravni. Nema to smisla. Januar i februar najavilo 16 svedoka optužbe. Od tih 16, 8 su svedoci odbrane i oni se neće odazvati na poziv tužilaštva, osim ako i vi prinudno dovedete. 2 su eksperta, a 1 je umro. Kako tužilaštvo misli da dovede tog svedoka VS 012 koji je umro u septembru 2007. godine? Meni je to nepoznato, možda putem video linka da mu organizuju svedočenje. Moram malo ovako i crnog humora da unesem u to, jer sam zapanjen da tužilaštvo ne zna da je taj svedok umro. Tužilaštvo kaže da sam počeo kao komunista. A nije istina. Počeo sam kao beba. A komunista sam postao kad sam ušao u pubertet. Tad su me primili u komunističku partiju. Sa nepunih 17 godina. I iz komunističke partije sam spektakularno izbačen čim sam izašao iz puberteta. Spektakularno. Veliki je spektakul bio kad su me izbacivali. Stavljeno. Kad mene režim napada, ja se ne pravdam govoreći nije to istina. Daću vam jedan primjer da biste vi to bolje shvatili. Sadašnji predsjednik Republike Tomislav Nikolić 2 puta me je javno prozivao da sam odavde iz Haške tamnice naručio njegovo ubistvo. Što nije istina. Da sam se zatekao u Beogradu, ne bi ja sad davao izjave nije to istina, on laže. Nego bi rekao, jeste, ja sam naručio njegovo ubistvo, a on je klao hrvatske babe po Slavoniji. Jer ako se vi pravdate, onda gubite u polemičkom duelu. Ali ako uzvratite istom merom ili čak dvostruko, pa da se puši onaj ko vas je prvi izazvao lažnim napadom ili lažnom argumentacijom, onda vi pobeđujete. Moj govor je mnogima bio neprijatan. Pa šta? Kako je meni neprijatno kad ovdje govore predstavnici tužilaštva i još mi gospođa Bisej psuje majku, citirajući tamo nekog Hrvata koji je navodno psovao moju majku. I ona to onako sočno
ovde ponavlja u sudnici u originalu. I sad kad bi ja rekao da je jedna televizijska kamera zabeležila da je neki taksista, poznati taksista pod nadimkom Čombe, izlazeći iz kafića, rekao čovjeku koji je upravo ulazio, kamera snimla, opet ona Liza bise i jebem joj majku. To bi bilo vrlo neprijatno. Vi biste me zbog toga osudili. Kad je to rekla gospođa Bisej, niko nije reagovao. Zato i ja to danas ovde pominjem na adekvatan način kao nešto što je neprimereno. Jeste u stanju da gledate u mene dok vam postavljam pitanja? Zašto ne? Pa budite onda ljubazni. Ja volim da gledam u vas, a voleo bi i vi u mene da gledate. Mogu vas po drugi put gledati, ali ne znam zašto bi vas gledala. Pa, ako vam postavljam pitanja i ako mi dajete odgovor, onda je osnovni red da se u oči gledamo, je li tako? Meni je sudac tu za gledanje. Pa jeste sudija za gledanje, ali kad vam optuženi postavlja pitanje, onda vodite dijalog sa optuženim. I ja ga čujem. Dovoljno je da me čujete, ne morate da me gledate. Da vam nije malo savest uznemirena pa... Predsjednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, primio je u sedištu stranke Vesla Oushuizena, priznatog novinara iz Južnoafričke republike. Vesl Oushuizen je objavio knjigu Vojislav Šešelj, najbolji advokat na svetu, u kojoj ističe: Vojislav Šešelj je doslovno razbio Haški tribunal i njegova istorijska borba je inspiracija za sve slobodoumne novinare koji žele da šire isključivo istinu o njegovom procesu i samom Haškom tribunalu. U razgovoru sa doktorom Šešeljem, Oushuizen je istakao: Sa pažnjom sam pratio vaš proces u Haškom tribunalu. Pročitao sam sve dostupne stenograme i shvatio da apsolutno ne postoji nikakva vaša krivica i da se ovde zapravo radi o montiranom političkom procesu. Vest o vašem trijumfu i povratku u Srbiju me obradovala i podstakla da se uputim u Zemun i da vas upoznam. A budite sigurni i da ću vas ponovo posjetiti. Profesor dr. Vojislav Šešelj se zahvalio gospodinu Oushuizenu na objavljenoj knjizi o njemu i istakao da je sa tim bio upoznat dok je bio zatočen u Haškom tribunalu. Na kraju prijateljskog susreta, profesor dr. Vojislav Šešelj je gospodinu Oushuizenu poklonio ideologiju srpskog nacionalizma, rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, završnu reč u Haškom procesu i još 8 tomova knjiga u kojima su obrađeni svi haški procesi. Mojim rečima sam tukao kao haubicom. Pa svaki ozbiljan političar to radi. Moj prijatelj Jean-Marie Le Pen također je svojim rečima tukao kao haubicom, pa ga je to održalo decenijama na francuskoj političkoj sceni i izazvalo protiv njega odijum svih globalista zapadne Evrope. Političari koji tuku kao haubicom imaju šansi za uspeh. Šta znači verbalno tući kao haubicom? Znači gađati u središte problema, razvojnom snagom misli razbijati protivničku poziciju, pobeđivati u duelima sa protivnicima, dokazivati neprikosnovenost sopstvenog političkog programa, dokazivati svoju superiornost u znanju, političkom umeću, veštini. Sve to znači gađati kao haubicom. Pa ja ovde u Haškoj sudnici već 9 godina gađam kao haubicom. Vi ste valjda svesni koliko ste rastureni kao tužilaštvo. Valjda i sudsko veće je svesno odavno na kakvim se mukama nalazi. To je haubica. To je teška artiljerija. Ja sam tukao haubicom od 203 mm. I zbog toga ste svi razoreni. I Haški tribunal u celini, i ova lažna optužnica protiv mene,
i sudsko veće koje je u raskoraku između onoga što mu nalaže savest, pravničko znanje i onoga što mu nalažu gazde Haškog tribunala. Vi isplivajte iz toga kako znate i umete, mene to ne interesuje. Kao istaknuti srpski nacionalista, sa vas čerupam perje, leti vam perje nebu pod oblake, niste mi ni do kolena. Rasturih sve čega se dohvatim. Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. Objavljujem imena zaštićenih svedoka na svom video sajtu, internet sajtu. Izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. Se 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete. Jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene leka nema. I samo možete da me ubijete. Gospodine Šešelj, molim vas da ustanete. Vama da ustanem, pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem? Ja sam četnički vojvoda. Stop. I bio sam vojnik otadžbine i smatrao sam se vojnikom otadžbine. I danas sam vojnik otadžbine, iako ne nosim uniformu, borim se protiv ovog zla Haškog tribunala, protiv najgorih srpskih neprijatelja koji su ovu nelegalnu instituciju formirali. I danas sam vojnik otadžbine. Gde je tu njena naučna elaboracija? A ne, ona misli da je biskup imao dobre razloge. Pa je ona ovde dovedena zato što misli? Ili da bi ovde u sudnici mislila? Ovo je najsmešnije što nam se do sad desilo kod tih navodnih eksperata optužbe. Ona misli i ona misli da treba da kaže da ona misli. Neverovatno. Nije moglo biti zakonski opravdano, nije moglo biti pravno opravdano i zbog toga ste o tome lagali, gospodine Šešelju. Znate da ste uhvaćeni u toj laži. Vi mene niste uhvatili u laži, ja vas celi dan hvatam u laži i juče vas celi dan hvatam u laži, gospodine Najs, ovde samo vi lažete. A ja sam vam svedočio. To su moguće stvari. Dakle, po sistemu zaključivanja, da se nadmećemo inteligenciji. Meni su stručnjaci pre 20 godina ustanovili da imam inteligenciju iznad 200, oko 240. Možda lažu stručnjaci. Koliko bi gospodinu Mehvelenu izmerili, ne znam. Pre ovog suđenja mislio sam mnogo više nego što sada mislim. Nemam namjeru da vređam nikoga. On govori o tom pitanju inteligencije i sposobnosti prosječnog čovjeka i tako dalje i otuda moja asocijacija. Umjesto da pošalje Amerika 6. flotu, da nas po Srbiji tamo pohvata i odvede u Guantanamo i sudi pred svojim vojnim komisijama, ona je prethodno pomogla da se u Beogradu uspostavi jedan kvislinški prozapadni režim nakon 5. oktobra 2000. godine, a onda da taj režim počne redom kapsiti srpske političke, vojne i policijske prvake zbog njihovog učešća u ratu i suprotstavljanju politici američke hegemonije i dominacije. Mene nije trebalo na taj način goniti. Ne možete u oči da ne gledate. Ne. Onda iz inata nećete da me gledate, a ne zato što ne možete. A što bi vas gledala kad ste takav zli čovjek, pa bi sam vas gledala. Ali u životu niste lepšeg čovjeka vidjeli, privačnijeg. To vi kažete. A to na činjenici. No govori. Pa valjda sam vam dokazao da su svi svedoci optužbe do sad bili lažni. Nemate ni jednog ko nije bio lažni svedok, koga je tužilaštvo ovde dovelo i koji je pokušao da potvrdi teze optužbe. Nema ni jedan. Ovo je miting
od početka Gospodine Šešelj, to nema nikakve veze sa onim pitanjem koje smo vam postavili, a pitanje glasi: treba da se utvrdi na što se ovo odnosi. A kad to utvrdimo, poslije ćemo da vidimo. Ali ne možete sada da počnete da držite govore i komentare o svedocima i o bilo čemu što smo do sada čuli. Vi se nama ismevate time. Predsedavajući sudija, gospodine Šešelj, ovaj dokument ovde nosi datum 15. avgust 1990. Druge. Dakle, pokušajte to da razjasnite. Gospodine predsjedavajući, kako vam sad nije očigledno da svedok miting iz 90. godine iz avgusta meseca u svom svedočenju predstavlja kao miting iz marta 92. Pa sam ja kreten ili tužilaštvo? Neko mora biti kreten ovde. On opisuje miting iz 90. godine. Evo sad ću vam dokazati. Evo posljednja strana članka. Molim vas, strana 30. Predsjedavajući, gospodine, samo trenutak, gospodine Šešelj. Mi ne optužujemo ni svedoka ni vas za bilo šta. Jednostavno konstatujemo da je došlo do problema. Svedok je tužiocu rekao da je taj miting održan u martu 1990. Sam ja ubio 1.000.000 ljudi lično. Šta mene briga šta je svedok rekao tužilaštvu? Ja obavljam njegovo svedočenje ovde. A svaki put pokušavate da mi rasturite u nakrsno ispitivanje. Što ga ja veštije smislim, to mi ga vi efikasnije rasturite. I opet ne uspevate da me sprečite da opovrgnem lažna svedočenja. Molim vas sada. Iz svih pokazatelja. Molim vas. A zašto me ne slušate? Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, nemojte da govorite da mi pokušavamo da razorimo vaše ispitivanje. Upravo suprotno tome. Ako sam ja trošio vreme na to da čitam pretresni podnesak, to je bilo radi toga kako bih tačno video kakve su teze optužbe, a te teze su zasnovane na rečima svedoka. Dakle, ja sam otvorio uši i dobro pratim to što vi pokušavate da nam pokažete. Ovo je jedini svedok na kome tužilaštvo zasniva svoju tezu da sam u martu 92. držao miting u Malom Zvoniku i izjavio to što se navodi u optužnici. Draga braćo, kažem da miting u Malom Zvoniku nije bio u martu 92. nego u avgustu 90. I da ovaj svedok opisuje taj miting i dodaje lažne stvari tome. Pazite, imamo koordinate. Jedini mi cela Srbija i cela Bosna i Hercegovina zna da je jedini miting naše stranke na kome je došlo do te masovne tuče bio u Malom Zvoniku 90. godine. U martu 92. pogledajte svu srpsku štampu, nema nikakvog mitinga u Malom Zvoniku. Šta mene briga šta tužilaštvo piše, ko da im je to jedina glupost koju su napisali. Reč je o mitingu iz 90. Evo vam dokaza. Posljednja strana članka. A pročitat ćemo celi članak, bar moj govor celi, ili ja neću voditi u nakrsno ispitivanje. Dobro. Gospodine Šešelj, samo da vam kažem da bi možda bilo od interesa to što ste malo... Zvonik celi dan o tome raspravljao. A iz marta 92. ni u jednim novinama nemate nikakvog traga da smo držali miting u Malom Zvoniku. Što tužilaštvo nije vodilo istragu? Što nema ni jednog pametnog čoveka u tužilaštvu da ove stvari na vreme sagleda, da ne prave takve gluposti? Nisam ja kriv. Moje je ovde da rasturim optužnicu, ja sam je do sad uspešno rasturio, nema ni jednog svedoka čije svedočenje bilo uspešno u korist tužilaštva. Ni jednog jedinog. I ovo što držite zatvorene sednice, to je samo da se stvara fama da možda se tamo nešto dešava. Javnost treba da zna, na tim zatvorenim sednicama svedoci, lažni svedoci mnogo gore prolaze nego na otvoreni. Još su mi uspešnija ta ispitivanja. I to treba da se zna. Evo ovo vam je dokaz da je miting... To je bio jedini. Svjedoče, prema ovim novinama i fotografijama
koje vidimo gdje su bili incidenti, to odgovara onome što vi kažete, ali ovdje je datum august 90. Zašto ste rekli da je miting održan u martu 92. Možda ste nešto pobrkali? Ja nisam pobrkao ništa, ama baš ništa. Ja mogu poslije ovog da dam najmanje 10 imena ljudi koje možemo pozvati, odnosno koje možete pozvati, porazgovarate s njima i da oni daju izjavu. Miting je održan tačno polovinom marta 92. godine, moguće da... Je pars du principe que ce que vous dites est vrai. Polazim od pretpostavke da govorite istinu i da je u martu 92. održan miting. U martu 92. bačeno je kamenje, gospodin Šešelj je pogođen i ranjen i tako dalje i tako dalje. Ali ako je to istina, onda je to jednostavno bilo ponavljanje nečega što se već dogodilo u augustu 92. bi to opisali. Prema tome, ako je ono što vi kažete tako i ako je održan miting u martu 92. mediji koji su pratili gospodina Šešelja bi pisali o tome i rekli bi kao i u augustu 90. još jednom su pripadnici Srpske radikalne strane bili agresivni i tako dalje, ali mi nemamo ništa od toga, pa se doista pitam da niste možda pobrkali datume. To je lako razumljivo, lako je shvatiti jer se puno toga dogodilo, protekle su mnoge godine, možda ste vi pobrkali datume. Miting na istom mestu i izloži se riziku da je napadno na isti način. Čini mi se svakako da mora da postoji predostrožnost i... Pitam sljedeće, ako je u avgustu 1990. došlo do ovih incidenata, a vidimo da su incidenti bili prilično ozbiljni, jer iako je tu bilo dosta policajaca, bilo je kamenovanja i dosta povređenih osoba. Dakle, zar vi mislite da bi oni koji su organizirali taj miting napravili isti takav miting godinu i po dana kasnije, a da vi kao musliman uđete u tu salu, dakle šta više vi ulazite u tu salu u martu 1992. Ako je istina to što kažete, da li se vama to čini logičnim? Meni se čini da tu nešto ne štima i da bi možda trebalo da porazmislimo o tome. Jer vi ste rekli, bio sam u sali. Bio sam u sali, to je tačno. 20 dana pred oružani obračun u Zvorniku. U narodu je bilo toliko oružja. Da se ovakav incident desio u Malom Zvorniku, bilo bi 100 mrtvih. Ali Zvornik, da nas napadaju kamenjem u to vreme. To bi krv do kolena pala da se to desilo. Pa logički možete zaključiti. Da se desio ovaj incident u martu 92. 20 dana pred... Imam više od sat vremena još. Meni se ne računa ovo vreme koje su sudije potrošile i tužilaci, imajte to u vidu. Samo ono vreme koje efektivno vas ispituje. Nećemo sada da čitamo cijel ovaj govor koji je dugačak. Postavio bih jedno pitanje. Gospodina, vidimo ovdje nekoga ko govori Sakib Kavazović i kaže ja sam musliman. Možda bi bilo interesantno čuti šta on kaže. Pa gospodine predsjedavajući, da prvo pronađemo ima li u mom govoru ova rečenica koja se navodi u optužnici. Ja sam svakako i to mislio. Onda cijeli taj deo optužnice otpada. Šta ja imam drugo da ispitujem ovoga svedoka? Dobro. La phrase n'est pas... Ta rečenica nije u dokumentu koji ja imam pred očima, to je očito. Pa šta sada, hoćete da sve ovo sad... Rečenica... Dobro, ta rečenica nije izrečena u vašem izlaganju od 4. avgusta, dakle nema potrebe da čitamo sad ceo govor kako bismo došli do zaključka da se ta rečenica ne nalazi u tom govoru. Ga izbacio napolje. Ja sam bio u stanju da držim i skupove
s velikom masom ljudi da je 90% ljudi bilo protiv mene i moje politike. Pa sam znao na demokratski način da s njima izađem na kraj. Dakle, zbog onoga što ste rekli na skupu, niko vas ne bi udaljio sa skupa Srpske radikalne stranke ili Srpskog četničkog pokreta ranije. To je izmišljotina. Vi niste udaljeni sa skupa. Sa skupa je mogao biti udaljen samo neko ko izaziva nasilje i ništa više. Mi zapravo u martu 1992. držali taj miting u Malom Zvorniku. 15 dana prije izbijanja agresije na Zvornik, u Malom Zvorniku ste imali taj miting. Evo, do sljedeće nedelje, gospodo sudije, nadam se da će tužilaštvo da nađe sve te isečke iz novina pa da nam pokaže ovdje. Jer ja bih to našao, kao što znate, ja nemam nikakvih saradnika i ne mogu ništa da tražim van. Ja sve što mogu... Pre nego što odemo na pauzu, Pretražno već ima samo jedno pitanje. Postoji li audio snimak govora koji ste održali 4. avgusta 1990. Dakle, postoji li audio snimak toga ili ne, ako znate? To bi trebalo pitati novinarku Vinetu Marinović. Ja nemam nikakav kontakt s njom, ako je tužilaštvo u stanju da je pronađe, ali je malo verovatno, znate, to je već skoro 20 godina prošlo. Gospodine Šešelj, vi ste i sami rekli da ovaj deo optužnice važan i morali ste i sami da se zapitate da li ikad iko čuo to što ste vi navodno izjavili. Osim toga, znali ste da je objavljen članak s tim u vezi. Novinar, odnosno novinarka koja je u članku prenela vaš govor, to je učinila najvjerojatnije zahvaljujući tome što je imala govor snimljen na magnetofonu. U tom slučaju su vaši saradnici mogli da joj se obrate i da joj zatraže audio traku i za vas bi to bio dokaz koji bi vam omogućio da kažete sa sigurnošću ta rečenica nije izgovorena ni u jednom trenutku u toku ovog govora, ali vam to nije palo na pamet. Kao što neko može prilikom objavljivanja članka u novinama da nešto namjerno ispusti, tako može jednostavno i sa trake da izbriše. To mi nije padalo na pamet jer ne smatram to uopšte značajnim. Ovdje je značajno kad je miting održan pre svega. To je najznačajnije. A onda šta je rečeno na mitingu? Jer ono što... Mogao sam ja najgore stvari na svetu da kažem na mitingu 90. godine. To je 2 godine pre... Upravo tako. Ali, gospodine Šešelj, priznaćete, složit ćete se sa mnom, da ako ta traka postoji, možda je ta novinarka sačuvala tu traku ili arhiv njenih novina, za vas bi to bio fantastičan dokaz, zar ne? I šta više, uz pomoć vaših brojnih saradnika, mogli ste doći do drugih dokaza. Vaši saradnici trebalo je da pregledaju svu štampu iz tog vremena i da pokažu da 4. marta 1992. nije ničega bilo. Gospodine predsjedavajući, moja sabrana dela već iznose negde oko Srpskoj radikalnoj stranci i meni je u tome sadržan. Naročito u tomovima od 41. teret dokazivanja. Na tužilaštvu je teret dokazivanja. Sama činjenica da se miting nije održao u martu 1992. nego u avgustu 1990. dovoljna je da cijela ta optužba padne. Upravo tako. Upravo ste, gospodin Šešelj. Teret dokazivanja je na tužilaštvu. To svi znamo. Ali, vi ste optuženi i morate da se branite. Mogli ste sebi reći, aha, tuže me zbog nekakvog govora. Sad ću im pokazati da se ne radi o tom govoru i da u govoru koji sam ja